Bogoslužbeni jezik, odnosno jezik na kome se vrši bogosluženja, liturgije, molitve, ima više komponenata. Znači, nije samo da mi kroz same reči razumemo bogosluženje ili doživljavamo bogosluženje kao punoću prisustva Božijeg. Bogosluženje ima i tu drugu komponentu gde mi osjećamo bogosluženje u našem srcu, u našoj duši. Znači, mi se otvaramo prema Bogu za vreme bogosluženja i onda osjećamo blagodat Božiju, koja nije isključivo vezana za razumevanje reči. Znači, određena bogoslužbeni jezik ima i određenu dubinu. Naprimjer, neke stvari prosto ne mogu da budu prevedene na neke modernije jezike, odnosno kad se prevedu, gubi se jačina, gubi se dubina onoga šta je bilo iskazano. Mi smo to već osetili kada je, na primjer, u Srpskoj crkvi prevedeno bogosluženje delimično sa staroslovenskog, od srpsko-slovenskog na srpski jezik. A još više se osjeća kada se, na primjer, sada bogosluženja vrše, na primjer, na nemačkom jeziku ili na engleskom, koji su suštinski još siromašni jezici što se određenih pojmova tiče, gde se ne može izraziti to šta je sveti Jovan Zlatoust ili sveti Vasilije Veliki želeli da iskažu svojim nadahnutim rečima u liturgijskim tekstovima. I sad je pitanje da li čovek koji dolazi na liturgiju mora da razume svaku reč tamo da bi mogao da prati liturgiju. Mnogi kažu, pa dobro, Hristos nije govorio srpski. Pa dobro, nije govorio ni nemački. Zašto bi onda bilo bogosluženje na nemačkom, a ne na srpskom ili na staroslovenskom? Suština jeste u tome da određeni jezici imaju tu dubinu, imaju određeni, nose u sebi, da kažem, tu poruku u samom jezičkom kodu koji se prevodima gubi. A s druge strane, ako gledamo sada, na primjer, u dijaspori, gde se vrše bogosluženja ponekad na stranim jezicima, uzmemo, na primjer, nemački, i gde imamo liturgije gde se ubacuju, na primjer, jehtenije na nemačkom, onda se postaje pitanje koji je smisao toga da, recimo, liturgija teče na srpsko, to jest staroslovenskom, i u jednom momentu se ubacuje neka jehtenije na nemačkom. To često viđamo, na primjer, na zapadu. To bi bilo isto kao kada neko gleda film na kineskom i onda u sredini filma mu neko ubaci na njegovom maternom jeziku nekoliko scena i on sada, na osnovu tih scena iz sredine filma, on treba sada da razume film samo zato što je čuo par reči na svom jeziku, a niti početak ni kraj filma nije razumeo. Tako i smisao ima kada se bogosluženje vrši više jezično. Znači, suština je u tome da čovek, da je bogosluženje isto jedna vrsta podviga za nas. Mi dolazimo da se Bogu molimo i da se zajednički Bogu zahvalimo za naš život i za blagodat koju primamo od njega. Znači, i sama liturgija je jedna vrsta podviga. Sada kada konvertiti, znači ljudi koji, na primjer, Nemci ili Austrijanci ili bilo ko, pređe u pravoslavlje, onda često mi kažemo, pa zbog tih ljudi koji su prešli u pravoslavlje mi moramo da služimo na nemački. A onda se postavlja pitanje, pa koji je to bio podvig toga konvertita što je prešao u pravoslavlje, šta je on učinio ka putu ka Bogu, ili je samo dovoljno da on kaže sada, eto, sad više nisam katolik ili protestant, sad sam pravoslavni i zbog tog jednog konvertita mi sada moramo da prilagodimo liturgiju njemu da bi on razumeo. Ili bi možda trebalo da bude njegov podvig upravo to, da nauči taj jezik, da bi tim podvigom dokazao istinsku želju za pronalaskom istine i da ide tim putem podviga. Ovako, kao što je katolička crkva radila, primjera radi, koja se u zadnjih 50-100 godina približavala tobože verniku, da njemu olakša liturgiju, skraćujući liturgiju, uvodeći neke novotarije, u suštini crkve nisu zbog toga punije i masovno posećene na zapadu od strane katolika, zato što su oni približavali se čoveku.
A u suštini čovjek treba da se približava svojoj crkvi i da u podvigu bude tamo okrenut prema Bogu. Zato taj konvertit možda bi trebalo sugerisati da oni uče jezik. Možda bi crkva trebala da ponudi konvertitima mogućnost, pa i sopstvenom narodu, da učite i stare jezike na kojima su bogoslužbene knjige pisane i u kojoj ima dubina jezika. I ovde samo jedan primer jezički. Znači, sam pojam podvig koji sam sada više puta spomenuo je nemoguće prevesti na nemački. Znači, ne postoji ta reč u nemačkom. Znači, sam problem kako objasniti nekom novopečenom pravoslavcu, Nemcu ili Austrijancu, da on treba da živi u podvigu i da podvižnički živi. Znači, on ne može, samu reč ne možemo da mu objasnimo. Ali kada bi on naučio srpski jezik ili staroslovenski i to doživeo isto kao podvig, onda bi suštinski razumeo šta znači i reč podvig i bio bi u duši onda podvižnik koji ide ka Bogu, a ne da mi njemu bogosluženje približemo. Tako, da sumiram, znači u suštini bogoslužbeni jezik bi trebao da bude uvek onaj bazični na kome je i liturgija najdrevnije napisana zbog dubine liturgije koju mi osjećamo u duši. Reči koje mi razumemo tobože razumom ne znači da mi osjećamo liturgiju. Liturgiju osjećamo u duši svojoj, gde je prisutnost Božja kroz svete tajne. A razumno mi možemo, na primjer, propoved da razumemo i možda na kraju krajeva propoved se može prevesti, recimo, dvojezično. Ali liturgija, gde su i tajne sadržane, ona mora da bude na tom jeziku na kojem se najdublje može ta tajna iskazati. Ako ne razume jezički, je pozvan da nauči taj jezik i to je neka vrsta podviga. I tu onda dolazimo do toga da faktički jezik bude taj nosioc te tajne, ali u dubinskom smislu, ne u površnom smislu, prevodeći na sve te moderne jezike koje više tu tajnu ne mogu tek tako da transportuju kako mi mislimo da mogu. Cela ekipa Libe Ortodoks i ja lično radujemo se svima vama, našim budućim članovima, i nadamo se da ćemo vam uspeti da pomognemo u toj najvažnijoj stvari, da nađete ljubav svog života. Volite pravoslavno.